thina esingahambisani nakho kakhulu ukuthi uNanda akazegane. Kufanele uwazi wonke iSouth Africa ukuthi uNanda akanani nekwaZulu lonke ukuthi uNanda akazegane kwaZulu. Nina besilo nebedluve namandla ngenokwatsha losikhundla khudla ayikhona ngiyayithoba kakhulu. Ngibeduze kweqhawe masikhuluma ngoNjomane sikhuluma ngoBhebhe ngangisemsakazo eNzulende FM kudala ngenza uhlelo sidle ngoludala sikhuluma indaba eziningi ezithinta isinto sasakhuluma ngendaba inkosazana lapha elangeni Nandi Queen Nandi avukazi namhlanje usuku olukhulu inkosazana yahamba ngalo emhlabeni ngo-October enyangeni ka-10 ku-1827. Yes. Akho-ke thina baselangeni sezugubha lolu suku ukuthi njalo lolu suku sihlale siligubha njengoba nendodana yakhe Nyilembe inkosi uShaka igujwa naye Stenga nathi-ke sesinquma ukuthi njalo nabamafa kugujwe njalo mhla ekhunjulwe njalo ngolokhu ngo-October 10 1820 ngoba wahamba ngo-1827. Yes. Sikwazi ukuthi konke sihlanganise kube yinto enhle eyenziwa yonke nona bakomhlongo mhlawumbe bekhumbula njalo ukuthi inkosazane yabo iyona eyazala umbumbo wesizwe. Thina-ke siyifanisa nani yonke lento isiphathaba nokuthi uNandi-ke kuthiwa uganile nakuloya mdlalo. Loya mdlalo-ke awumuhle ngoba ulala kuduka khona umlando uduke kakhulu umlando ngoba uthema uduka lapha waduka nokuthi uNandi wakhongwa abakwamzimela into engekho singayazi thina nokuthi uMakhedama wakwaNdwandwe uduke kakhulu nje izinto eyidukise umlando wethu ezibona ukuthi umlando wakomhlongo manje seziyawudukisa sezokhipha eceleni thina ngendlela esazi ngayo sazi ukuthi uNandi vesa akagananga akazange enze lutho futhi lokhu kufakazelwa yini umdlokombana ongakhuluma naye eBhalitho sisesithangamini washo wathi ngiyakuvumela wena waselangeni ukuthi vese siyazi ukuthi uNandi akagana kodwa amagununundu ethu nawo kufanele siwakhulume ukuthi uNandi akagana ngoba uyazi ukuthi lezi ezithi isegulini wayazi kumdlokombana obindlonkulu ke yababuthakathaka ngo-85 yafika lapha ekhaya izocela ukuthi isinde ngoba uShaka akekho kwaMhlongo ukuthi uma akakagananga naye uShaka futhi akazange ebe ngwaZulu ungcwatshwe kanye nabamhlongo sethuneni linye nomalume wakhe lapha na eStenga ngisho kwaDukuza ngisho naye umdlokombani washo wathi cha siyacwaninga vese ngesiphikiso okusho umhlongo ngoba umhlongo uyakwazi ukwakuba kodwa manje ke kuyasixaka ukuthi ezinye izinto ziyaseqa njengoQueen Nandi Hospital oQueen Nandi Drive asazi lutho zonke izinto ezithinta uNandi azazi. Yes. Mhlawumbe Njomane sasophetha ngoba namhlanje lenkulumo ezivule ngayo yazi nesifundo ngempilo inesifundo lenkulumo esivule ngayo yendlovukazi eyasizalela ingonyama isilo samabandla ilembe eleka amanye amalembe ngokukhalipha. Inesifundo lenkulumo ngoba bakubeka kucace abakwamhlongo ukuthi indlovukazi ayigananga. Ayingiphinde futhi lokho abakwamhlongo as much as bizama ukukhavwa because you'll get ukuthi kunabantu abafuna ukukhava lokho and we understand ukuthi why befuna ukukhava so fika lapho ukuthi why indlovukazi uMamNandi Mhlongo akagananga kwaZulu bakubeke kwacaca abakwamhlongo abanikazi bendaba ke lapho akuyena umuntu okhulumele kude abanikazi bendaba ngqo futhi bakubeka kwacaca ukuthi isilo samabandla sangcwatshela kaMhlongo nomalume waso ngoba phela in the end uma ungazange uzukhishwe komalume ubhilonga khona komalume mengazange azagana uma wakho ubhilonga komalume right now ukuzweka abantu bekhuluma ukuthanda kwabo ngenhloso yokuthi khona abantu abake bakhulume ukuhlambalaza ngoba efuna ukuthi abantu abathize bazizwe bebancane bese yena ke yaphakama yena bemkhulu umuzi umuntu ethi mina ngizalelwe emshadweni phela mina angena umlanjwana mina
ngeke sitshele umlanjwana thina sazalelwe emshadweni thina umama nobaba bashada. Akhuluma umuntu engathi ukuzalelwa emshadweni kuyi-achievement. Ukuzalelwa emshadweni kuyi-privilege nenhlanhla yakho, akuyona i-achievement. I-achievement kababa wakho, hayi wena. Wena kusamele ukuthi uzale ingane emshadweni, usikhoshele ngalokho ukuthi mina ngizalele ingane zami emshadweni, ayikho ingane yami engaphandle. Usungaqhoshaya ngalokho, nothi ukuthi wena uzalelwe emshadweni as if kuyi-achievement yakho. So kunabantu abake babe ne-mentality yokuhlambalaza ngoba befuna ukuthi abanye abantu bazizwe bebancane. Nansi iNgonyama eyabumba isizwe sakwaZulu. Namhlanje baguqa ngamadolo bathi iNgonyama, bathi ilembe lekamanye ngokukhalipha. Abazalelwe emshadweni nabangazalelwanga emshadweni kuyafana, kodwa basho kubani? Basho kuyiNgonyama engazange izibuke yona ukuthi mina angizalelwanga emshadweni. Ngobani? Iyafocusa kwisiphiwo sayo. Nawe-ke if bekutshela kanjalo one day bethi wena umlanjwana, wena awuzalelwe emshadweni, musu ukufocusa kubona. Focusa eyintweni noma esiphiweni sakho onikwe sona. Yini owafika uyifumbethe ukuthi wozuzoyenza lemhlabeni? Yini owafika uyifumbethe kwathiwa wozuzoyenza la komalume? So you'll get abantu abahlambalazayo ngoba befuna ukuthi uzizwe umncane, bese uyabalalela ke nawe. Bese uyabakholwa nawe. Bese uzibona as less of a human just because awuzalelwanga emshadweni. Udlala labantu abahlambalazayo. Namhlanje iNgonyama uShaka Zulu bayakhothama bathi iNgonyama. Kodwa I'm pretty sure babe khona abantu ababakhipha lamagama bethi akazalelwe emshadweni. Yabo ingane yasesihlahleni. But namhlanje uZulu wonke uguqa phansi ngamadolo uthini? Uthi iNgonyama. Namhlanje isizwe esikhulu kangaka samaZulu ehlonishwa umhlaba sabunjwa umuntu owayengazalelwanga emshadweni, kodwa you get umuntu othini? Ngeke ngizwe mina ngomlanjwana. So ngithi mina buka, funa isiphiwo sakho ophiwe sona. Lento ifana nokuthi kokunye uthola ukuthi nanga umuntu osifazane mhlambe uyalotshola unengane, bese kuzoba khona abantu abane-mentality yokuthi umuntu onengane akana value. Yindaba ungagana intombi. Kuright impela ugana intombi, siyavuma. Kuyisibusiso futhi ugana intombi. Kodwa akusho ukuthi umuntu onengane akana value. Akusho ukuthi umuntu onengane asikho yini isabelo asuke enaso. Kuyenzeka uthola ukuthi isabelo sakho sobeka kumuntu onengane. Bese unodlala abantu abahamba nge-mentality yokuhlambalaza. Mugana umuntu onengane sokungakagana. Yes, ungagana intombi bese uphinda ugana umuntu onengane, kodwa musana ukufuna ukuthi kube khona abantu abazozizwa bebancane bese kuba khona abantu abazozizwa bebakhulu. No, ngoba asizazi izabelo zabo. Nansi inkosi yamakhosi uShaka Zulu wayenesabelo aphuma naso. Lesabelo asibanga nandaba ukuthi uzalelwe emshadweni. Kwakuyisabelo sakhe, kwakuyisiphiwo sakhe sokuthi uyobumba uZulu. Musanika ukwenze ngathi isabelo somuntu ukuthi uzaleke kanjani noma ukuthi unjani. Isabelo sakhe esakho, asikhethe, asinandaba ukuthi sikufica kuphi o sikufica esimweni esinjani. Esakhe isabelo. So kunabantu ukuthola ukuthi bazothi ayi indaba okugana umuntu onengane nje i-waste leyo ngoba bane-mentality yokuhlambalaza. Thina we've seen abantu abagana beyintombi bafike bahluleke ukuvusa umuzi babuyele emuva emakhaya. Thina we have seen abantu abagana benezingane, uthola ukuthi umuntu uzogana mhlawumbe agana indoda enezingane eziwu2, mhlawumbe futhi eyithole koba bahlukene, afika ahamba ayogana lapha, afika uvusa umuzi. Afika uvusa umuzi, uvuka ume uthi qingo. Yabo, yindaba na akazange azayibuke yena isimo akusona. Kodwa wafuna isabelo sakhe, wabe sesebenzela phezulu kwesabelo sakhe ukuthi akasicomplete la eya khona emzini. Yabo, kufana nokuthi kokunye uthola ukuthi ingane yomuntu izofika ihambe iyogana emzini,
bese ifika ingabatholi abantwana bese bayafika-ke labantu abanolimi lokuhlambalaza bathini akazali bambize ngamagama baze basho ngisho ukuthi uyinyumba zikhala yikhalile iy'ngane labantu abanementality yokuhlambalaza khona abantu abanolimi olungasokile lokuhlambalaza ngoba befuna ukuthi abanye abantu bazizwe bebancane bese beyaphakama bona akazasho omunye athi mina ngazala 4 abafana lona akazele lona. Kunabantu abafike emzini bangakwazi ukuthola abantwana kodwa bafike bawuvusa umuzi uthola ukuthi lo ndoda ayiganile mhlawumbe iney'ngane umhlaba wonke bese yafika yayiqoqa bese lenza ikhaya lifudumale zibuye iy'ngane zize ekhaya ngenxa yakhe. Uthola ukuthi kulezo y'ngane ezinye zazo sezashiwa omama aphenduka umama kuzona ngobani wasinaka isabelo sakhe wasinaka isiphiwo sakhe ayephiwe sona kephi la ayiganyele khona. Isiphiwo sakhe asinamsebenzi ukuthi usesimweni esinjani noma ukuphi nendawo noma uzaleke kuphi nendawo noma uzaleke kanjani. Nawe-ke umuntu ohlangana nalabantu abahlambalazayo musa ukubuka lento abayishoyo wena funa isabelo sakho funa isiphiwo sakho yini owafika uyifumbethe kwathiwa ozoyenza le emhlabeni funa leyo nto-ke leyo ukhohlwa abantu abeza ngementality yokuhlambalaza bese becasha ngoZulu bathi phela isiZulu lezo isiZulu asisho ukuthi phela into isiZulu akusho ukuthi ayihlambalazi. Zikhona phela nezinto eziba isiZulu kodwa ayihlambalazi zenza abanye abantu bazizwe bebancane bese unicasha ngokuthi wena isiZulu as if i-right leyo nto leyo. Kunamagama okubona ukuthi awalungile as much as isiZulu kodwa awalungile ngobani ehlisa umuntu isithunzi. Siyabonga kakhulu.